Di awal nyaritakeun anak kota nyaeta Baron anu terpaksa pindah ka luar kota karena hiji alasan. Kayaknya kita harus pindah. Kok pindah sih mah? Kan udah enak di sini. Pas pertama sakola, Baron mimiti wauh jeung si Rusdi. Kok mirip Bapak lihat? Kok gitu sih? Pak, baru uji papa saya, Pak. Hari pertama udah gini, apalagi besok. Babaraha poe saenggeusna aya pengumuman perkemahan, sakalian jeung pembagian brosur kemah. Pas si Baron teu sakola. Si Baron didaftarkeun ku si Rusdi supaya ngiluan. Punten, ini ada brosur kemah buat Baron. Oke, Mah. Turun ya. Ya, sami-sami. Ayo, Bu. Ya. Baron, Baron. Ini ada brosur dari Rusdi. Ya, surat perkemahan terdaftar Rusdi. Terus pas pembagian kelompok sok Baron dijijikeun jeung Anton, Aldi, Sindai jeung si Rusdi. Tunas bangsa, marilah kita bersama siapkan diri menyambut hari baru. Baron jeung kelompokna ditempatkeun di pondok deukeut leuweung babakaran. Serius nih tempatnya? Siapa juga sih yang nempatin kita di sini? Ya udahlah. Geus tepi di pondok, Baron jeung kelompokna istirahat jeung ngarencanakeun kegiatan salajengna. Sekarang kita ngapain? Cari kayu. Terus ngapain lagi? Cari air. Segitu doang. Terus ngapain lagi? Ya udahlah, ngapain lagi, kita istirahat aja dulu terus. Raih cita-cita, tunjukkan pada dunia bersatu walau kita berbeda, bagaikan elang melintasi cakrawala. Terbang, rentangkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, satukan semua tekad untuk meraih impian. Ini kayu kita tebang aja. Tapi kan ini punya warga. Tebang aja, yang untung kan kita. Dan sini lebih cepat deh. Dan sini yuk. Lu gak ingat kita kepala sekolah tadi? Kepala sekolah. Jangan ada melewati jalur yang curang. Oh. Ya udahlah. Gue mau lebih cepat. Buat yang mau ikut aja. Ya udah, ketahuan kepala sekolah mampus lu. Yuk.
Diculik. Tolong aku. Kapan diculik digendong? Maaf, punya wudhu. Oh iya. Si Baron ngeh karena rangsangan kupingna ku sabab pancaran gelombang elektromagnetik anu dihasilkan ku jigongna si Rusdi. Bentar. Tolong aku. Kayaknya si Rusdi diculik. Duluan. Rusdi jeung Sindai dibawa ke tempat si Gobang jeung si Gosir. Si Rusdi jeung si Sindai dicangcang sabari dijagaan ku si Gosir. Ari si Gobang mah indit nandaan kayu anu arek dimaling. Si Baron jeung si Aldi berhasil mangihan markasna si Gobang jeung si Gosir. Nyelinap nyelamatkan si Rusdi jeung si Sindai. Itu lompat apa ente? Hihi. Cuh. Ya. Lempug aja sama-sama tuh orang biar tahu rasa. Hihihi. Woi. Si Gosir kemana ya? Dia sih udah jadi lotingan. Ya gak? Iya dong. Wah, tulang ajar. Sini lu. Yakin lawan berlima. Surin aja dah kata gua mah. Ih. Maju lu, sini aja. Maju. Kiki dia maju. Aduh. Kan kata gue juga apa? Mendingan Surin anjir. Aduh. Kalah telak. Nggak beli immortal. Kayaknya tadi beli winter. Lama kalah aja dah. Iya aja sih. Ah. Ikutlah, ayo. Mampus lu di kantor polisi. Ayolah.